office was hot for the week. Or the office one now you're hot until now so you wake, you know. Okay, and I tell you, you know, baby, dear, what you're in the office when now you're hot. Until now so you wake, you know. Na no turn the crack. Maybe I'll be what, and I'll be what or pray. It will be a son. 7 energy gives the afternoon. Obiso na why you say and waking free toy. And now, one num a shusha. Ewo a so. If you see between near the other. Auntie, wish you a shop or passing here. Never said I saw catcher. And near Ben I saw the man. And I will follow was the upgrade by, and near Ben there's from the man. Of I said that when you know, teacher you who do it at us will be a couple be a showing him down in the IEB behavior that or my BBS. And you know, what fashion one. And yet deep saying I saw the passing. And no crowd. And require sexual harassment. It will be true for that. This will be more. It will be catched on. Say, Marafuana Bamu and Marafuano Abam and Marafuana Bam. Good afternoon, Daddy Fred. I only about Georgina, this is of Germany. Daddy, Michelle will be our platform. So, and the me person can say. If we are say contemporary, or can't one no cover beer. Ma ono momuni kind, ne dinechi. And this sana pro once and could dinner. Ubetian so our fat and continue be what you call proja. Into no contemporary no to quiet, dear manini and nimuna dinechi. Now, the girls already who say we contemporary one kind of crap. Ye di kan ye hu say for so many years now. Who bu aban kwase a we electricity wunchia. Osofo mua. A munchia taxes in ye hwe. Motonton ye ma wo man sorry dem tinchim asori man sadi o musika gi. Ni nyire echi no wo so we aban say electricity na ehiafo momunchia. Na wo na wo so bo watch bi ase cartel or say whatever I was 100,000 new cities. It is came 1 billion. No. Or so from watching to my sorry man, sir. I did you a musica de aquato cartel watch be their bones. I want to see you say 1 billion. Woman who bought by Quasia won't share electricity. Wait till us away your cronfolio de kind. Secondly, you can't say Bishop Adontin Boating. What say? One seeking wo permission. This one seeking permission from you and son Omoko Honorable Kennedy Ho. Papa so no that the Fred in a live program. Ye nyina ye hwe bi wo ha. Ah papa kire se nya no kreda. Eti ano so kire se wo ye kontomponi. Enti dia me kan say. First, where we electricity, where we are buying, we are kromfo. Ana wasan etwa kontompo. Enti ni atie nyina ne se kontomponi bia wasan ye kromfo bia no. De bia no. Ye chino a or try so be fine any means. So the betwitwa age ne ho wo fu se wotiri mu ye fa na nsama Ghana for ye keka na nya no kra hia be kra na hia se wo se wutuka hu akọ ekro no so no mokoye sa video no yes o pese wo ye bibia je wo ho esa wuti enso se na ma fie skapa kan ye mu bi de sabe ya dwen wo ho wa sori ma ne beji wadi wa sorry man tete ho na mugusu bu wo mo ho no wo na mbeji wadi na ye mu bi mu de ya dwi mu papa enti anyi kontompo samunni eni guase na account ababa we wo se oba wo ho no na wujidi ana wo so no be video na wo si da bi no force ye no ne wo ye mi bi sese time na wo ye wudidi no wa antra wo nche no wa video anye sa video no te so didi wi ye ya wura wo ho Ekwada mpem a wobusu nyina egu hono mo ansa na obeda wo nchen wa ye video ana question mark bi wo ho wo didi no de wa anya sa video no wo twa ma wo wie ye eno kwada mpem ansa na wo video Nigel etoji wankasa sese wani magu ase
wada pa na dead no honorable Kennedy yi na tu ho mrebi kwaso sa woni ya sorry man de that by heart no na wo ji ho achi won say wada pa dead wada pa na dead no enti kashen kodu why kashen kodu won kan no kra wo ye kontomponi enti kashen kodu daddy me da se bye bye ena na jere kasa na woni na ekan no se ukrom kasa na woni na ekan enu ntumi ensesa bibia ewi asesa woni obi kan kasa ba kwa na enu nche so yobusueni oti ase me ya chimni na se nkofa boyfriend na se kunu achimni ni ye ka achim kasa na se me ye nkrani ni me ye mienu ye kan kran kasa na enu nche se nipa na ye mebusueni enti sa kasa bi na wo share da wo keka to prove yourself say well your busueni ntina mo kan kasa kro no it doesn't change anything uno obi kan kasa ba kwa no nchire say o your busueni why enti enim guase akwa abo to dem one say asemi bai our church asemi ultimately different languages kasa be ye enan no the church is part of the story. Wow. Good evening, Daddy Fred. Nigel Gezi akola no one nanya bibi ayeda no kwede e ba akopɛ wo hwɛ akola no se okoye no na ne wo fa edidi e na oka so person no twa picture na o se da bi nti so odidi wie no se sen na picture yi susu a e wo boyi enkyere bibia sabo dining table hu che se I mean nipa nya mo frasa o nti mo dem suspect say enye no kre ba bia da se na na kwara sana woman ba ko bidi kan na kwara no ne nkasaye no o ya kwara abone kakra because we si boni dinya jagezi de ona meche ne ebuo bi ni me na jagezi me nim no da but me hu no kra me de ni di be ma no na how much more say wo fa ase ase be ono wo fa edrum pepe so otimi hye nkoma president for na etimi boni dinya ajay me hu no say bibi wo cause Ghana no yetete mo fra say ebuade even though enen kwala boni abade but akola o ne wo fa yeso for pon say die ontimi for eni mu ntoto form sa na boni di na jege I say anyway kakra bese me share no me da se pa mini aba ya da se analysis no ye intact pa man for ya analysis. Daddy Fred, good afternoon. Only a TFO na Evelyn Taylor ni me che obi afishia pa. Yo, akola ne de menyi ni say Nigel ne wo fa ase ne girl no. Wo fa ase na otimi gina wani mu bu ni pa etre wo se na wo fa ase be ne besa na wakwa akwohye entuma krom wo mpam. We de anya no kure. Daddy akola de dinua ma Nigel afa ni trimo hu de onya no. Akola na sheki na ma Nigel na akola no. Nigel na ye ni he Nigel yire se utie program ya tutumrika ne twa take it ne ko okunu nche ye no nyesa akola de beji okunu. We de be le chese na wo fa ase no wo mo Ochi no Nigel na menye so ye so fu no na bibi ya siga na orepu girls bi wo no Daddy Fred akwa we onye papa onye so fu o me dem ye so ye crook